Ni hindi ya kuruguria mufango wa mutaratara wa Ajira Kwa Vijana kaunti ya Makueni. Mufango uria utanyitwo kuguna mbeu njithi makiria ma 1,000 na mawira ma moko ihinda-ini ria thiku 10. Mbeu njithi ya matanyitwo kuruta mawira ma gutheria barabara, gutheria thoko, mitaro ya gute mai ma giko hamwe na mawira maingi matura-ini matiganite kaunti-ini ino. Ihinda-ini riu ngavana wa Makueni Kibutha Kibwana ni ahete atwarithia bodaboda magana 3 marua ma gukorwo magitwarithia bodaboda hamwe na indo ingi aria ni kuuma wadi-ini 30 na makoretwo magithie mathomo. Serikali ya Uhuru Kenyatta iliona jambo lilikuwa limefanywa wakati wa koloni, na sasa wakakuja wakasema kwamba na sisi tutashika hawa watu mkono. Hiyo ni jambo kubwa. Aria magunikite na mawira mayani mashokirie ngatho gavana wa kaunti ya Makueni atwarithia bodaboda makiuga matingira hotire kugura indo imwe matugitwo nacio. Tumepewa kila kitu yote inatakiwa kwa barabara, kofia, inspector, license, kila kitu yote iko sawa. Ile mashida tulikuwa tunapata tukusumbuliwa na maaskari, sasa hii hakuna kusumbuliwa. Kazi itanisaidia kwa kulisha kuku, niko na project ya kuanzisha kulisha kuku. Na itanisaidia sana kwa upande mwingine kimasomo, maana nimejitayarisha kwenda Bible school kwa sababu ya kusoma mambo na Biblia. For my fellow youths, even if you a graduate, even if you're still in school and you've done something like law, you have done office work, please don't stay at home and say that you're going to wait for employment in the offices. Do what comes to you. Mbeu njithi ni makoretwo makihinyiririka kimuturire kuma homa ya coronavirus gukinya guku bururi-ini kuria thirikari nene na unyitaniri na thirikari cia kaunti cikoretwo cikimahe mawira ita njira ya kumanyitirira kimuturire. Ngiribotera Kameme TV, ricora kwani Wanjiru wa Foro.